whātā lofa atu I le mamalo lau whaafonga I le nei whaapoponga o telefou mo le nei au auli, le asonga fua, le aso sefulu le nei o Januari, lua afe, lua sefulu mo le lua. O le tala mua, silia I le afa miliona le a wha I tui pui pui o le Pfizer, whaapitoa mo tamaiti, na taunu mai tu taunu o le tunu I le wha unga le vai aso. O ia vai la au o wha moe moe, whaatino ai le whainga o tui pui pui o le whanau, a mata I le 5 tausanga e o atu I le sefulu tasi tausanga le mātua, ma o ia tui a mata o nā wanoa ma whaia I le songa fua asau le aso sefulu ma le fitu o Januari. O se whaalinga mai le mtanga ruenga le sefua mānonoina na ta uai, mana o mia ta maiti I tui lua, mai ua whautua ina le tau o na ta I vanu vai aso le vā o ia tui pui pui, ewi ina mawhai na whaaititia I le tolu vai aso pe a whai mana o mia. O tui pui pui o tamaiti le tatongia whai fua. Mana o mia ia le matua po le tangata o lo ai tamaiti la tu te o ave I le whainga o la tu tui pui pui, ma mo o mia fo I le la tu I oenga ina ia mawhai ai o na whaatino ia tui o tamaiti la Haiti. On teimi nei, o loo whautua ina mai alam tanga ruenga, tangata uma ono whea ngai maunga o wha mai, tu sa lava pe le te tele, ina ia whaia wawe I suenga, tu sa lava pe ua uma o na whai tui pui pui, ta tau fo ina no nofo I le whale, se I maua mai ia le whai unga o se te whaia, ina ia malu pui pui ai, le ono pipisi o le vairusi. Whautua ina foi, ia le whai ma sila ane I le upenga o vasota inga alam tanga ruenga se fua maloloina, sila fiai ia no fuanga a fia I le wha mai. O le tu malo wha whale mai o kilani, ua toi tolua pasene o loo tu toe o na ausia lea la tau o le se lau pasene o tangata I lalo lana tu singa, ua ato o toa o la tau tuita I lua o le wha mai COVID se fulu maleiva. O wha mau maunga pito la tamai o loo au fiai aso I lua ua tuana e tunei, ua manino ai, o le tumalo Canterbury, ai whapefo I le DHB, le Capital and Coast, ia isi tumalo ia ua mau lunga le a whai o lātu tangata ua uma o na whaia tui pui pui ta I lua o le wha mai. Ua o atu I tumalo ia lua, I le ta iwa se furu ono pasene I le ta iminei. O I loa fo I ia fo I numera, o Northland le tumalo o lo o pito pa u la whai tangata ua whai ai tui pui pui, valu se furu 5% o lo o iai la tau, so ane ai tai rafiti I le valu se furu fitu pasene, ma Rotorua I le valu se furu ma le valu pasene. O lo o iai se polenga ma atunga lunga o le awata ma mai le wha mai COVID sfruiva, I le wha atupula ia pea o la wha I tangata mai whafo o lo o wha anofo esea, ino whanga o le MIQ, maua I le wha mai. Ma fua ia polenga, ona o le ono salalau mai tua I le tunu lau tele o le vairusi fau o le Omicron, pei o nā awhia I le tele o tunu o le larulangi I le nei vai taimi. O le taimi nei lava, o manuia tātou I New Zealand I le I salalau mai tua I le nei vairusi. Ai tanu ai whaatupula ia peo tangata mai whafoi mawai, o mafua iai o na whaapopole ina, ia fo mai whaapitoa al mtanga ruenga le sui fua maloloina, I le taimi ono pipisi ai tua, I le lau tele o le tunu I le nei vairusi. Whaalia mai le li fo mai whaapitoi wha mai pipisi o le University of Otago o Michael Baker whapea o le vairusi le nei te le lavarana a fianga I le soifua maloloina o tangata uma. O leisi tu o lo manatu ma mafa iai o le ono lei loa lea o taimi sao mai I tua le vairusi o le Omicron ai mai se ale vai taimi o mawai atu nei o aso malolo le kirisimasi ma le tausanga fau. O le ono sfurma limo tangata ia na mau le wha mai le tono no whanga o le MIQ, ua atoa ai le lua se lau lua sfurma le fitu o tangata ua fia le wha mai I te tonu o ia no whanga I le taimi nei. A o iei pēa I le wha mai, valu sfuru lima le a whai o mai fau o le COVID na lipotia mai anu nafi o se a wha inga e a fia ai le wha sfurma le varu I tu la po o le lua aso ua mawai. I te tonu o le lawa taimi ono sfuru lima le a whai o mai fau COVID sa wha mawina I no whanga o wha anofo I se ai tangata malanga mai whafo. O mai fau nei e a fia ai tangata e to lua I le tonu o Wellingtone I o lo masalomia so tai manisi sa malanga atu ma a wai se konseti musika sa whaia I Mount Maunganui I le aso tolu o Januari.
Whaalia mai fo ilam tanga luenga soi fua malo loina. Tolus fu maltasi tanga tau o ta fia le fale mai I le taimi nei ona o le wha mai e au fia ai tanga te tolua I le vaenga o ngase ti ngā ina. Wa lipatia mai le tūlai mai o seisi vevesi tele I te tono le nofuanga ale malo Australia I le motu o le Christmas Island le o lo ta fia ai tanga te sul tūla fono ma tangata mai isi atunu o lo fia sulu fa iatu I Australia e no nofo ai. Ua sara lau I lunga o fisota inga tele vavave I ata sa pua ina I telefoni a nisi o la tau o lo ta fia ai le nofuanga. Mai o lo fa alia ai le mu sa vaenga tele o le fale ina o susunu e la tau ia e mafua ona o le fia I le tausinga o la tau ma le tūlanga ro tele I le tonu o lea nofuanga. E to tele tangata New Zealand o lo o tau fia I nei I lea nofuanga. E atangi mai li poti o maua le matua le fia tangata o lo tau fia ai I tu la fono o lo pule ai I la tau. Ai mai se o le leanga o me ai mai si vaenga pa pena o le tausinga o la tau o iai. E le o se teimi mua lea ua adia li mai ai ni vevesi I le tonu o lea no whanga I le Christmas Island. Mai to tele wa la tau whaalia o le tau o na tapuni e Australia au o le toe whaongaina ia lea no whanga. Ua valo ia mai le whaawau o na vevela ma la aso le tau mawhanawhana I le tonu o New Zealand ona o le tulanga ua whaingoina e sae nisi o le La Nina. Lea ia fia ile mawhanawhana o le Sami ma winga to o maali o le tau e mafuaio na vevela le ea male si o manga. O se li poti le ofisa o suenga o le vai whapele si o manga le niwa mo masina tolu o Januari o ia mati o ta wai le vevela o le tūlanga o le a iai le tau. Whaaria mai e le li sue o Chris Bandolino o le vevela o le a iai o le a tele ina le moe le iai nisi le po. Na ia ta o foi o le a le tele ia niaso e po ni taimi e timu ai I le toru masina o lo o rumana I nei. Pei tai a o ina timu mauti no lava I mamafa I ni isi o vaenga. Ai e mauti no lava foi o le afa awo peo na la ma vevela tūlanga e iai le tau. O le isi vaenga o le tātou tala I le nei au ouli. Lipotia mai le newspaper le Daily Mail I Engelani le whaitio ina o la tau e pūlea au nanga wha ale soifua mālono ina I te tonu o Peltania. Ona o ni lipoti na ta awa ai le o atu I le lua se lau wafe I le aso e tasi le a whai o tangata o lo maua I le wha mai COVID-19 I le atu nuu. O ia whaitio ngā mai le ofisa e pūlea wha amtalanga wha mau le OSR e pei o na whala wa I tele le whai unga o le tausanga o mwai atu nei. Ua whenumi a iai ma le mautonu tangata ona o whaasara longa I newspaper ma le itio a toa ma televise ma ua whapea ona tai se na ile to tele o tangata mai le tūlanga moni o lo o iai. O ia tūlanga o whaamao ni ai le matua sawa o le pipisi o le vairusi o le Omicron I le tonu o Peletania a toa maisi atunu o Europa I le nei vai taimi. Ai titi mai o atu I le 5 afe valu se lau la whai o tangata o tau fia leo a toa Malaysi lua afe na manunua. Ona o vevesi nāri mai le tunu o Kazakhstan I le vai aso ua mawai. Nā whairo mai suia le malo, na mafua I whalawelave ona o le fio tangata I le sita ai o le tau o le pensini masua au. Mai na mafua I na whaatau sanga ina le Palestine o le tunu u, se fesoaswani mai le malo Rusia, mo le tau whaafile muina o ia vevesi. E tele ni mea na whaaleanga ina I solo di te ma whalawelave nei, e au fia ile se sunu I nau ta avale, a toa moni fale, ai moise I le ai au pito tele o le tunu. E taluan amata ia vevesi le vai asa o mawai, e se lau ono se fulfaa la whai o tangata ua mali di wai, e au fia I manisi o leo le saonga le mu. Teimi nei la, le ua maua si toa, ma ua tau file mu mai, le tele o vevesi sa whenga iai ma le ho ia tunu. O lo so ina leo I teimi nei I le taitai o le lotu o le Destiny. Le li fai au ia Brian Tamaki, ona olona awai I se te whaasanga I le tui pui o le wha mai I le ai o kalai stete. O se riportia le leitio a New Zealand na wha maoni mai ai, sa asia si atu I kalai stete le wha ungar vai aso le neiri I ma launga ai, I se la o le na lotu leo le Destiny I le a ai. E le ngata I lea, ai sa whai ho isana tau talanga I le malai o le Central Park I le stona ai, I se whaatasinga sa whaamtalaina e se sui o le Destiny o se tā whaonga ai le o se te whaasanga I le tui pui o le COVID-19.
Fai lo mai lai tai lo leo le tu malo Canterbury, Superintendent John Price, a fai e maua suenga o lo fai nei na solia e le lii O'Brien Tamaki e tu la fono de pui ngol fa mai o la fa peloa o na fai e iai i tu langa ma sani. Ua fa tolu ona mo lia le fai fi aule nei o na olona solia o tu la fono o le pui ngol fa mai i le ai o au ki lani. Ua te ena le whaamsinonga se tau mo whainga le malo Australia ina ia whaatuhai mo ni aso se lua le ilo ino le mata upo winga i le visa u whale o le linu me le tasi le taalonga te nisia le laurangi o Novak Djokovic o le Ausan Nafi sa whalau i tele mo iai ia se polo inga le whaamsinonga ua te ena ai le tal sanga ale malo Australia. O le winga la o le afa au pea i le so o na ilo ina le tal sanga aloia le lii o Djokovic mo se polo inga e wha lea o ngā ina i le wha ai unga leo visa wha malanga inga e ti poti ese o ia ma Australia. Ma fua na malanga ane o ia i Australia on o le fia puia o le tulanga siampini o lo ia umia i le taamusanga te nisia Australia le Australian Open le amata i Melbourne i le asos fulfitu o Januari. Pei tai ua wha alia nisi o lo ia i mta uputau wha malanga inga e tusalava pe whai i le sole nei ilonga e le mawhaiao na mautinoa pe o le atalia ia pe te ena foi ia le atal sanga. O le whai unga na o le nei wha o pōponga o tala fau.